Koinei te wāhanga o te tau hei tā te tari pauhere taonga, e huri ai te hunga kei te hararei ki te ketu me te raweke i ngā taonga tuku iho me ngā kōiwi o te tangata whenua. Nō reira kua puta ētahi tohu i a rātou, kei a Joe Glenn ngā whakamahuki. He mārakerake he poto ngā kupu whakatūpato a te pauhere taonga ki te hunga kuare, raweke rānei i ngā taonga tuku iho a te tangata aha kua kōwai. If you find stuff out there, it doesn't belong to you, but just leave it where it is or contact the trust. He maha ngā tāngata hei tā tākuta Rick McGovern Wilson o te pauhere taonga i ngā tau ki muri, koira tā rātau mahi hei tāna he kohi ngā kōiwi me ngā taonga tawhito a tēnā iwi. Ka tahi ka tāpai e rātau ki ngā whare pupuri taonga. Engari mo te hunga o nei kei te tūpono ki runga iau a taonga anō. Te mahi tuatahi mā rātau, he whāki ki ngā prihimana tuatahi tuarua ki te pauhere taonga. Hei tā te kenehi teila o te pauhere taonga, ko etahi o te hunga kohi ngā taonga tawhito he kuare etahi kei te whānako ke. Kei a mātou te mana o te kawanatanga, mea ka hihia rātou ki te kiri ira mea I roto I te whenua, ka hara mai rātou ki a mātou. So much of our prehistoric Maori occupation was on those coastal margins, and it's always possible that you'll find artefacts and middens and human remains relating to that occupation. Te kupu whakamutu ngā te pauhere taonga, he takahi te ture, te mau pokanua I ngā taonga tawhito mai I a Papatuanuku. Joe Glenn, Te Karere.